Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilari. Bu Moskva shahri. Metro Trapayeva metro. Shu Qirg'izistonda mekendeshlarga Moskvani ko'rsatayin deb tarqatam jo'nile. Men kanalıma girip подписаться olup ko'rib tursanızlar bo'ladi. Bu birinchi video Moskva turali. Moskva bugün kun açık. Burada son degandey. Yo'l bor. Cho'ng yo'l bor. Usul Moskva. Moskvada mekendeshler olsa yazılıp koysa olot kanalga. Özleri yaşagan yerlerin kommentariga kaldırgıla. Kim qaysı yerde yaşayt, qaysı metroda aytkıla. Бұл жерде лимузиндер турат экен ушундай. Кыргызстанга окшоп. Кыргызстанда элеген. Закиска чыгат окшойт буларда. Лимузиндер. Автобус турат. Тойлорго чыгабы дейм. Ошо Сон району экен бул. Метро негизинен Москвада мен Kia машинасын көп көрөм. Бизде Fit эле көп да бул жактачы Kia. Көбүнчөсү Kia орустар. Ошо достор, бүгүнкү видеонун аягына чыгардык. Силер кайсы районда жашайсыңар, кайсы метрода жашайсыңар? Комментарий жазгыла. Москвада мекендештер. Кийинки видео Кудай кааласа 2 күндө чыгат дагы. Пока, тынч болуңуздар.